Pred 51 godina vo Sofija vo 59. godina od života to umre Atanas Razdolov, istaknat makedonski revolucioner, poet i jedan od osnovopoložnici na revolucionerniju socijalizam vo Makedonija. Razdolov i pripadjana generacijata makedonski revolucioneri, što svoj život go povrzuva i spojuva su revolucionerната osloboditelna borba naravotničkata klasa i na celiot makedonski narod i za državna samostojnost. Živejki vo vremeto, koga Makedonija se podgotuvaše da gi skine ropskite sinđiri, Razdolov sočustuvaše zostremežite na svojot narod i osmisli brojni ideji i sredstva za nivno razrešuvanje. Istovremeno to izazemaše svoj stav i potogašnjite najvažniji balkanski i svetski problemi i predlagaše se odvetni sredstva za nivno demokratsko razrešuvanje. Kako jedinstveno sredstvo za osloboduvanje na Makedonija predlagaše revolucija kako delo na samiot makedonski narod. Negovite tezi za dvojnata makedonska nacionalna i socijalna revolucija, za važnost na bratstvotu i jedinstvotu među narodite, za objedinovanjetu na balkanskite narodi vo jedna federacija, ostvaruvanjetu na besklasnoto opštestvo i mnogo drugi i danas ima trajna i univerzalna inspirativna vrednost. Atanas Razdolov za sebe ostavi golem broj poetski prozni dela. Odliv zasega mu se poznati samo 30. Na 30. oktombri 1973. godina za prvpat po 2500. godini dvata kontinenta, Evropa i Azija, bea povrzani jedan so drug. Povrzuvanje to se izvrši sa otvoranjeto na Bosforski od mostvo Istanbul. Most visi okolo 160 metri nad strujni od Bosfor i se protega 1100 metri od jedniot do drugi od breg. Na prvi od den od otvoranjeto od Evropa vo Azija mina okolo 250.000 Turci. 30. oktombri 1971. godina beše poseben den za istorijata na Švajcarija. Ova beše prvpad na ženite da im se dozvoli da učestvuvat vo opštiti izbori, a so toa Švajcarija stana posljedna zemlja vo Evropa koja na ženate i go dade ova osnovno pravo. Toa se postigna su referendumot što beše sproveden prethodnata godina koga glasa samo mažite. Vojedna knjiga, turistički vodič, glavni od grad na Tajland, Bangkok, se opišuva kako Venecija na istok, barem vo jedan zajednički aspekt. To je na vistina liči na italijanski od grad i dvata grada se koja godina to nad se poveke i poveke vo moreto. Vo oktobri 1978. godina imaše dokazi deka do krajot na 20. vek poveketo od gradotke bide pod nivoto na vodata i postoji na vistina opasnost od iščeznuvanja na Bangkok. Na 30. oktombri 1917. godina prvite amerikanski trupi pristigna vo Francije za da im se pridružat na sojuznicite vo vojnata protiv Germanija. Amerikanci bea predvodeni od general Pershing, žandarot, koji ime to žandar go dobi poradi negovite baranje za disciplina. General od Pershing, koji se boreše vo Meksiko i Filipinite, imaše zasluga za organiziranje to na amerikanskite ekspedicioni sili i prefragovanje to na trupite vo Francija, samo za nekoliko meseci povleguvanje to na Amerika vo vojnata. Max Factor napravi golemo bogatstvo na smetka na izgledot na ženite. Pred da započne se opravenje svoj kozmetički preparati, to je beše grimer vo Hollywood. Na 31. oktombri 1956. godina Velika Britanija, Francija i Izrael povedoa vojna protiv Egipet poradi nacionalizacijata na Sujetski od kanal. Na ovoj den avionite na agresorite gi bombardira silite na odbranate na kanalot, a vo продолжение стапиво акcije i pešadijata. Egipetski otpor beše neočekuvano uporen, a anglo-britanskata operacija celosno neuspešna i od vojen i od politički aspekt.
Velika Britanija i Francija ostrobe осудени од целиот свет и по интервенција на Советот за безбедност на Организацијата на Обединетите нации беа принудени да се повлечат. Посебно беше осудена Британија поради своето несмасно настојување за оживување на незиното кралско минато. За премиерот Антони Иден, кого овде го гледаме со францускиот премиер Суец, беше настан што ја уништи неговата политичка кариера. По 2 месеца тој даде оставка и никогаш повеќе не учествуваше во владата. На 31. октомври 1961 година една од најпознатите личности во шоу бизнисот во Лондон се подготвуваше за кралски настап. Тоа беше Джейн Расел, чија филмска кариера беше лансирана од Хауард Хјус со помош на специјалното градно елече што тој самиот го креираше. И покрај лошите гласови за незиното претходно напредување, господица Расел се докажа како артистка со голем талент. Даниел Кох-Бендит, студентскиот водач од Западна Германија, преку кого Европското студентско движење најде најмногу сила во студентските бунтови во 1968 година, на 31. октомври 1968 година се најде во затвор. Тој заедно уште со 4 други студенти беше изведен пред суд во Франкфурт, познат како Дени Црвениот, кој ги потикнуваше студентските нереди во Берлин, Париз и Лондон. На 1. ноември 1813 година е роден Петар Петровиќ Његош, владика и црногорски владетел, еден од најголемите поети на Црна Гора и Југославија. Петар Петровиќ Његош со Црна Гора управува од 1830 до 1851 година. За тоа време тој во Црна Гора вовел многу измени во управувањето со земјата и развитокот на културата. Формирал сенат во кој влегувале највидните племенски старешини и представувал централна влада со законодавна, судска и извршна власт. Ја укинал институцијата гувернадур, со што било од странето влијанието на Австрија во Црна Гора. Покрај на државната работа Његош посветил големо внимание и на ширењето на културната и просветната во Црна Гора. За негово време во Црна Гора е отворено и првото основно училиште и првата печатница во 1834 година. Петар Петровиќ Његош бил многу образован, талентиран човек, мислител и поет. Напишал повеќе дела: Луча микрокозма, Лажниот цар Шчепан Мали и секако најубавото негово остварување на полето на литературата е Горски венец, кој представува круна на неговото поетско дело. За време на неговото управување со Црна Гора тој посветувал големо внимание на зближувањето на црногорскиот народ со другите јужнословенски народи. Умрел на Цетиње 1851 година. 1. ноември е национален празник на Турција. Тоа е ден кога турците се присетуваат на Мустафа Кемал Ататурк, турскиот прв председател, создател на нова Турција. Тука го гледаме со неговата сопруга во 1923 година, годината кога беше формирана нова Турција. Војниот удар во Јужен Виетнам на 1. ноември 1963 година заврши со смртта на председателот НГО, како и со преземање на власта од воената хунта. Но револтот стивна под водневните тешки борби што најмногу се водеа околу председателската палата. Соединетите американски држави на секој начин го сака одстапувањето на НГО и покрај демантирањето за учество на Вашингтон во превратот, подоцна се докажа дека тој бил организатор на бунтот. Први ноември 1965 година беше општ празник во Алжир и народот ја прославуваше 11 годишнината од револуцијата што на земјата и донесе независност. Но тоа исто така беше и прво појавување на новиот председател Бумедиен по соборувањето на Бен Бела во јуни истата година.
Na 1. noembri 1943. godina sojužničkite sili bejavu Italije i veke 2 mjeseca napreduva brzo. No sega najde doždoti za pešadincite i za inženercite nastana teška situacija. Zalihite se na malija, vozilata teško se dvižeja, a čizmite se polneja so voda, no vojnata prodolžuvaše kako protiv neprijatelot, tako i protiv nevremeto. Na 2. noembri 1944. godina centralni od komitetna Bugarskata rabotnička partija komunisti upati pismo do generalni od sekretarna komunističkata partija na Jugoslavija Josip Broz Titovo, kojem je i drugoto se veli. Naši od narod se čustuva vinoven sprema jugoslovenskite narodi, osobeno kon srpski od i makedonski od, što dozvoli negovite fašistički upravuvači da se ozdadat od Bugarija placdarm na germanskite porobuvači, od bugarskata vojska Hitlerovi džandari na Balkanot i da izvršat niza nasilstva i predastva na narodite koji se borat za sloboda. Nije vi dolžime večna blagodarnost za podrškata i za bratskata pomoć, so koja našite prvi partizanski odredi se sozdadoa kaj vas. Natamuvo pismo to se naveduva deka najtoplo ja pozdravuvat novata makedonska država voramkete na federativna Jugoslavija, so koja se otvora vistinski otpad kon ostvaruvanje to na idealot na Makedoncite za slobodna, jedinstvena Makedonija. V oktobri 1956. godina masovnite narodni dviženja bara promjena na metodite na rakovodenje to Bungarija. Kako posljedice na golemite greški što gi imaše napraveno bivšoto rakovostveno ungarskata partija vo izgradbate na socijalizmot, kutotna ličnosta i insceniranite sudski procesi za vremena informbirovskata kampanja protiv Jugoslavija, dojde do oružen sudjev što traješe od 23. oktobri do 4. noembri 1956. godina. Na 2. noembri 1964. godina princ od Faisal je prezede vlasta od svojeg brat i stana kralna Saudijska Arabija. Bez detaljne informacije Radio Meka objavi deka na toj den kralj od Saud mu go predal prestolot na svojeg brat princ od Faisal. Pred nekoliko godini nad Faisal beš izvršen atentat od jedno lice na kralsko to semejstvo. Amerikanski vozač Craig Wriglov gurna stari od svetski rekord za kopnena brzina na 2. noembri, koga su svojata jet kola dolinite na Bonneville Salt vo Utah, gdje mina su brzina od 893 km na čas. Vo Sojedinetite amerikanski državi se sluči televizijski skandal koga istražnji od komitete reši da go ispita slučaja okolo namestenite rabuti na jedan televizijski kviz. Skandal otpukna na 2. noembri 1952. godina. Jedan anglijski profesor Charles Van Doren izjavi deka odgovorite od kvizot na koji toj osvoji rekordna suma od $129,000 mu bile prethodno dadeni. And he paused a long time. He was silent for a long time. Then he said, God bless you. Ovo je anglijski od Lord Balfour snimen vo jedan moment od jedna ceremonija. To je beše ministar za nadvorešnji raboti na Anglija od 1916. do 1919. godina i ja napiša na 2. noembri 1917. taka narečenata Balfour deklaracija, vo koja na Jevreji to cel svet im veti dom vo Palestina.
Na 3. novembri 1943. godina vo Sjedinjenim Amerikanskih državi izlaze knjiga pod naslov Moja ta rodna grutka od amerikanski otpisatelj Louis Adamić od jugoslovensko poteklo. Ova knjiga Adamić opišuva junačkata borba na jugoslovenskite narodi protiv okupatorite i predavničkite sili, sorabotnici sofašistite. Na 3. novembri 1978. godina vo glavni od grad na Iran Teheran studenti i rabotnici izleguvat na ulicite zaradi masovni demonstraciji protiv šahod. Demonstracijite se sovpadna so 15 godišnjinata od progonstva to na verski od lider Ajatollah od Homeini. I pokrevetovanje to na šahod, deka ke gi oslobodi site politički zatvorenici ke vovede nov liberalen režim, denovite na pa unesti od prestolbeja odbrojani. Nova dimenzija, poželeznički transport. Na 3. novembri 1976. godina vo zapadne Germanija vojedna fabrika beše demonstriran novi otpatnički motoren voz. Tajnata nova vozilo se sostoješe v upotrebate na magnetot koji go drži voziloto na jedna šina i magnetska sila koja go dviži voziloto. Ekspertite vela deka to je vozilo na jedninata. Treti novembri 1950. godina. Vo tekotna 5. godina od vojnata, što je vodeja vo Indokina, Francuzite gi upotrebija site svoj poslednji vojeni oružja. No, sepak tije ja gubeja vojnata. U 1920. godini, koga Kina počna da izleguva ocenkate na svoj tomistično minato, nekoj od nezinite vrvni ličnosti bea fateni od kamerite na nekoj filmski novinar. Eden od njih beše i Wu Pei-fu, vojnot koji dominiraše vo Peking od 1917. do 1924. godina. Obiduvajki se da go proširi svoj režim niz cela Kina, Wu vodeše serije od bitki niz celata teritorija na zemljata. Na 4. novembri 1942. godina vrhovni od komandant na Narodno-osloboditelnata vojske i partizanskite odredine Jugoslavije Josip Broz Tito izdade naredba za formiranje na vojena škola. Celta na formiranje to na vojnata škola beše usavršuvanje na vojni od komandan kadar, izučuvanje i primenuvanje na iskustvata od Narodno-osloboditelnata vojna i za sproveduvanje na jedinstvena vojna doktrina vo Narodno-osloboditelnata vojske i partizanskite odredina Jugoslavija. Vo početok od vojnata škola imaše poveke kursevi za obučuvanje na komandan kadar, na komandanti na bataljoni i brigadi, kadri za obučuvanje na vodnici i komandiri na četi. Vojnata škola su rabota započna na 9. novembri 1943. godina. So formiranje to na vojnata škola za komandni kadri vo Narodno-osloboditelnata vojske i partizanskite odredina Jugoslavija je udren temelot na teoretskata vojena misla i je daden golem pridones u razvitog od na vojnata nauka. Po oslobodovanju to na zemljata formirani se poveke vojeni školi za razni rodovi vo Jugoslovenskata narodna armija, koji mnogu pridonesuvat za obučuvanje na novi komandni kadri vo armijata, koji celosno se posvetuvat na izgradbata na našata armija i obučuvanje to na vojnicite za odbranata na zemljata i začuvanje to na pridobivkite od revolucijata i socijalističkate izgradba na našata zemlja. Na 4. novembri 1952. godina Dwight Eisenhower beše izbran za nov predsjedatelj na Sjedinjenite Amerikanski državi. To je go zameni Harry Truman, koji vo aprilu 1945. godina go imaše za mene to nenadejno počinati od predsjedatelj Franklin Roosevelt. Truman stana poznat vo svetot po naredbata što je izdade za upotrebana atomskata bomba protiv japonskite gradovi Hirošima i Nagasaki. Eisenhower potekot na Vtorata svjetska vojna kako komandant na sojužnički desili
Izigra značajnu uloga v organiziranju i rakovodenjeto na operacijite vo iskrcovanjeto na Afrika i na Sicilija i vo Južna Italija, a posebno se istakna vo rakovodenjeto na desantot vo Normandija vo juni 1944. godina. Vo 1950. godina beše naimenovan za vrhoven komandant na Atlantski pakt. Povtorno beše izbran za predsjedatelj na Sjedinjenih Američkih Državi 1956. godina. Smrtonosnijot amerikanski bombarder B-52. Na 4. novembri 1965. godina strategijskata vojna komanda sprovede jedno od najteškite bombardiranja vo tekotna vojnata vo Južen Vijetnam. Amerikanski te vojni eksperti be ubedeni deko upotrebovanje to na vakvite ogromni mašinike donese brza pobjeda vo Vijetnam, no podocna istražovanja ta pokaža deka poveketo od ovije frleni bombi bea zaludno potrošeni. Gussie Moran beše pioner vo tenisot. Ta beše prvata teniserka koja vo Wimbledon se pojavi so kratko zdolnište. Isto takav u 1950. godina ta beše prvata žena profesionalen teniser. Na 5. novembri 1943. godina vo Jajce je formirana telegrafskata agencija na Nova Jugoslavija Tanjug. Osnovačna agencijata na Tanjug beše istaknatio od revolucioner, borec i partijski rakovoditelj Moša Pijade. Glavnata zadaća na agencijata Tanjug, vednaš po formiranju to beše da informira i zapoznava svetskata javnost, što pobrzo i točno su nastanite vo Jugoslavija i za borbata što je vode, a jugoslovenskite narodi su okupatorite. Agencijata Tanjug beše glavni od izvorne informacijite za jugoslovenskata javnost i svetot, za istorijskite odluke doneseni na vtoroto zasedanje Navnoj vo Jajce na 29. i 30. novembri 1943. godina. No poradi čestite neprijateljske akcije na okupatorskite sili protiv silite na Narodno-osloboditeljnata vojska na Jugoslavija i agencijata Tanjug go promenuvaše svoje to mesto od kada ga isprakješe vestite za svetot. Taka izvesno vreme beše smestena vo Drvar, pa na ostrovot Vis i drugi mesta, za pooslobodovanje to na Belgrad na 20. oktobri se prefrla vo Belgrad, od kada je svetot beše informiran za oslobodovanje to na glavni od grad na Nova Jugoslavija, Belgrad. Po oslobodovanju to na tatkovinata, Tanjug stana jedna od popoznatite svetske agenciji. Na 5. novembri 1976. godina Jimmy Carter, roden na amerikanski od jug, stana predsjedateljno industrijski najrazvijenata zemlja vo svetot. Carter gi napušti zelenilotu i svežinata na predelite na Plains, Georgia, go napušti imotoco kikiriki na svoje semejstvo i se opredeli za politikata. Izbor za guverner od negovata država za nego beše odskok na štica koncetarot na svetsko to vnimanije. Međutim, negovata majka nikogaš negi shvatila seriozno negovite političke ambiciji. Jedna od najfascinantnite kolekcije na stari koli je sobirot Reli so stari koli što se održuva sekoj novembri vo London i se odviva od London do Brighton. Na 5. novembri 1978. godina vova Reli učestuva 260 od ovije prekrasni stari vozila. Brighton je odalečen od Londona okolo 90 km, no na ovije nekogaš slavni koli im bea potrebni 3 časa. Na 5. novembri 1936. godina španski od glaven grad Madrid je opkolen od silitene general Franco i legalnata vlada se podgotuva za evakuacije na gradot. Međutim, revolucionarnite sili i internacionalnite brigadi vo koji be istotici Jugosloveni pod parolata No pasaran, nego predado a Madrid obrazuvajki komiteti za odbrana na gradot. Madridska to odbrana je skršena duri na 28. mart 1939. godina po predavstvo to na petokolonašite. Čovekot koji go kontrolira milionsko to carstvo na Playboy klubovite, kako i razgoleno to spisanije, žive je po stil kako što može da se očekuva.
Skoro se okolo njegoviot apartman vo Chicago ima belek na Playboy. Hefner, koji puši solule, veli deka blagodetite na život odgo držat svet od ponastran odvojnata. Može bi to ima pravo, najposle, koji bi napuštil vakov dom za da odi i da se bori vo vojna. Vuljada 605. godina nekoj si Guy Fawkes se obidel da je digne vo vozduh zgradata na parlamentot vo London. Od togaž pa se do danes Britanci te 5. noembri sekogaž go proslavuvac o svetlečki raketi kako den na neuspeh od da se urne parlamentot.